malungil li tasil sa pia kamal masaule kal special guest kita kuram lo cold feet lo takal sa elmay mang eren gukora di ka mga mga malasa mal gukora update ro sa ngara gukora to ko ra rablu sa edal gukora of story makmal laura nga sulle la dios gidit tirgale kasi lob lal adat al mlanung return mal masaula dios matamal tirga gidan alqot tamera next week okay oh and tadir ka nga IB wala dir ko uspe care mang takal sa ilmer ilang mal gura so dal mo ngi ko kul daswir o sige siya aloy tra kawale elo mesel sel ngi mo den lur belaw mga yaw wai sera tial gor o ay sera ko kom interview ra sabi no sera lobriu sel enda para Mindanao yeah man sentela years ago yo ya man tata pre covid of yeah pre Y2K before lo erul sandel tibuse probably sige Hindi ka damaral ng tangat ang maral miracle, ya ka damaral mga sulit tirgay. Umda sumnal belur bela rokol di milulu. Kadamaral di milulu yang akatim le makal mo tutak tira kan malkramlo. O di malat kartire. Mentira man. Jadi kan asal tel de bede. Mal dakat ko ra. Mal ngal tangat di na kan rin mo ro din. Tumlo 3 miles southwest ra ang ayawra. Di kan asal tel PNMS. Clocklet. Tadiro ka nga ra EEC. Kung biya ka damaral lungi larong utol was tirgel kuk search and rescue. Tirgel miru lay kay gito luriyor atim lakal give up. Of course, man. Millamol, maamat tikartir. Oo, may lagi tatyal ko ra. Ako ko may cycle to ko ra rablu. Up to na ilang lamo March 6. Malmere that time. Malmere that time lamo mara kay Arul Buil el 2023. Adam malala ongedel buila 2023. Ongedel buila. Oo, ko to ko klo albu rablu ma ko may sala tamal ko ra tir ka suffer. Closer makotal. Makotal. Last month amle Cancer Awareness Month, February ko kila mo break. Altan sabi mo ko share ang wiltokol gire la month of March. Oh yeah. So, the month of March ay say one holiday, youth day, March 15. Ilang culture school ako muna sa ngayon sa upcoming 3 weeks breaker tier. Ikat public school mangisi the Cultural Awareness Week. Mang tamlabo ka sa talbo ka tour ng museum. Malungil. Gimlong tatas ang mga dodra Taiwan stimulus slash office of the president mo makotel adwala ba museum. Malungil. Maklo total lureo. Additional supplemental 18,000. So hopefully para emlakatrak tara maram aro ma-ekruba ka climate tamaruringi. Ito full force sa Saturday, Sunday. Kaya kung nasa rin nga di maras matwe. Hindi na ka angin mabdula cultural awareness week ka school. Maklim mo sa pinang school man tama sa tel ko para nga sila longot mo kangi tamo ko tatsen sa adwel mo sen sa asperberel esel part ra motel bay mlomuot mong mlongong magi mo replace ngi ay kay gel to tong regular maintenance yakya major maintenance temla mo last time change adwel mo 10 years so to every 10 years wala lang yung mo Mars yang mo Mars mo nguten to tirgay gidal buy gram aro anak mal tirgay ya katangal tangatal ato belal dir karingi tirgay gidal to ay galurior mal beto kam gidal adal ko masat tirgay torio tigel maklol adam to ko ra wala urtir oray tir ni mal beto kam gidal tir ka amla morado isam ta makla Wednesday o akmaral no makmesar sa December man ne milawreri oh yeah siya nga Humboldt Forum ngara Berlin is a culture major culture museum ngara Berlin Humboldt Forum sel cloud museum ubang sellururing yang ngara Berlin and di sel ngara Humboldt tal major and sel ako ko labaw to der belaw ngara anti sel ngara Berlin sa git sel bailo it's life size life size Ako mo taratay mo katolingit tro ko tal tartir kay hidal atrab ro mem to ko ra ko polsis akar sa gid to ko ra amot maklela amrun bay le matingin masaygel to ko los pe ayel makatalala operator to ko bela ma to ko ra rior lo lab malgire del mga wall muling
Oo, sel ba? Mani sel babir rabay. True pisisi hindi ka ba kung kapir nga kakura. O special tala mga imo na sin may museum dito ko belaw. Sel usin nga Fujiwara. Oy, maral luluay over there at that time. Maral giral kuk Maria kapil mar museum maral lil motichita. El liara museum. Di ba dito ko belaw? Oo. Malungin mong dito ko belaw. Oo. Ang gila madangit tigingit. Akla ka dali labay gid makakarut. Imam dangni tele ay gal kalda albay ra ulbay mara. Makrew sa tokoy. Why say? Nakasab el ko di. O kablo el malgol waset albay adi kal malngi awayal. Al shoning at yal klaibelaw maklabelaw culture gid. Oo. Malgora special, unique. Tangible. Cultural heritage gid. Melabol mareke aral ka school sel ko ngaringan atamal ko opti trail tour. O sige da malgi mo ko bangila minister lawyer ma maintenance plan. Oo. Tertel ba lang ito olgi mo mareke nga alsel mga tertel tawe. Mom sisi. Igi mo taral mo chuma gila ka meliwek lang. Mo kasal mo uta tawe. Ay kal maklol ka lesel lool lang ako marabarebetel marbebula ato. Hindi ka museum regi tamal nga sa LRR regi man gid maintain continue maintenance ay kay. Ngari nga ngot ko ra museum konti kal amat mo karingil el sige na 6 o'clock. Oo. Ngayon Dr. Annette Calamara ngayon University of Saklat University Haroy, sinti na kamla mo. Takmeron na mo ay maral, ulo rebelaw. No COVID at tamlo rumidin maradoy. Imlail, tamal di focus sa sel, egal terus sa rebelaw. Di especially sa nga imaliga. Well, oral, ngayon ako presentation at tira Civic Center. Saya flooring malmlew. At mo lang, ngartiya nga anet Dr. Kalem wala man mo dito ko information. Mong mo lecture in 6 o'clock museum. Invitation went out. Tama sure to ko na German. Ako ra translate. Ako ra involved ngi invite ra ko la bela ma'am Asma legal partner sige. Siya ko ra prerequisite ko ra introduction at gibay namas nga si saludo ng biskita kapimentradois. Mata mga tumukra mo temporary exhibit. Mo yung museum amo open na June. Mo sa dagay gid la ublan lang gay sige gid ra ay balik para aleuy mo yung sige showcase ngin southern ngin mo. Sige sel nga ring itirgel talukul lol. Ay use mo nga to special information pro ay sige ra kapsa ngay. Wow. Di ka malmleungil sel presentation tira Civic Center. I hope yung maral mo rin ako ra exhibit ra museum sa irangal kun mal mo suwabil. Last week yung mula pala high school mo doon. Kaya time sa pala high school hindi ko tingin hindi ka ma PCC. Sa archaeology. Ali adrado sa mla mo aware kang si the Green Pyramids of Palau. Mla mo so may anet mla ang ula si temla mo sa da merbelaw Naman sa Green Pyramids of Palau. Hindi ka katmokle. Ay, mali ka ako naman. Sige na ako naman. Famous ako naman. Hindi accessible. Why say? Well, ay ka lorul tiral archaeologist. Ay kang naringar ako kurupra at arbelaw lo panggamiura nga sa LRL lo tari loryo. Kaya ako kurili ba direktor gibla sila. Why say? Historic Preservation Culture. Hindi naging part na again historical site mga umisin nga babalta maklay gid nga sila ari kita ka tingel wase climate change mga tawabal makayal te dire kalmal lungilay kay gid historical sites mga ito ka information dik up according I guess salongis I get evidence matir المساعدة kay gid sa edgo kumsuwe so akli or in the future about climate change mga rakli. Mal to ka man masaw si. Kaya man
Malungin. Matia waya luulel sa kita Civic Center al present elang mo rin exhibit ra museum. Elang mo sabi ra ka school makita maklol akal gud ko ra museum e mangoy beswo. Elang mo rin. Oo. Hindi ka malungin. Melang whole month of March. Whole month of March niya youth. Mantra youth. Oo, yeah. Oo, imtia kor ontikel morar youth bela wase tial balwada mal klabok lengal tangat talbalu mo maklo arang miu are youth te tiakam give up mo tarang miu selbol tarung utengya mo tiakat mo tit o era kuk atrang talbalu di mel take over mang hopefully moringa baby radical program til cultural ma kuk porang ari atto ko raureo al bono su Gagit al marura ato ra museum ato rabay ra museum amal dire kal to ra reol sab iril klo al su biringi ngara ko ra al program tiril moringa ko ra micro games al ubeng ti klo ko la lumang ti cultural week Wala sa man diyo rabi ka school. In fact, ang mga parents and me, so nga nga ariw ta. Ano ka mga sol sa mga makarang. Ano sol sa nga kilo ariw ta makarang. So, yung school ditil. Mga program for that cultural awareness week mo. Malungin. Yang amaringira, nga amayo nga lumang maringir ke. Kabe era ka to ko mo find out ko lingit tirgelo school school. Malungil tirgelo si sakla ko to ko mo o eskertil memlo sa te. Lega mal maklo to talele. Elanga kamlo stop para kwam recently ra ato ko ra roll trip. Mal mlo ko ra mesa kwam lo set dire kal bra lol te get kay gagit el culture til let mal ko ra. Tamal wasa kami at wala mral ngal tangatal dir ko nga culture ra kamiu. Timla ka rida. I hope hindi ka po too late and more meet. I can't give you. Say كده قضباي قضا سبعة لو مقصير كده راح وما هواي لا أريد تجيهم تمام لقى نديرهم دائما كده باي ورق الموبايل دي من قطع ميجل ما كده دي من قطع ميجل أنا مني ما قصوا دي speak English all the time mal marang hindi na kalmaklo influence ay kay electronics ay kal cellphones mangarang marang itel to kan American is the easiest language of all the languages lengil international malbeyot Arogul balwa malbeyot tira subi tel English bay maring la lo subrat tingit mang tial ablul atal maliwek lindik mal hope ya ngaligeta tal atir kol sisak like al toira pela school I hope mal dir ka ngal Palawan studies Palawan curriculum kasi ngi hindi bitokol ramo ka school di tokora Miguel ako Palawan studies curriculum all in English wasim malis akap Palawan makaram the instruction di English yang alik Tiyaman maringala. Tamin lo sa nga ba? Waiste. Hindi kaltang maringat te alol guk maringat tara atar belal sa beloy Kasi sa nga school. Ikatam lo fourth grade am suba English. Nangyayal story in Palawan do si Adilo maulsing amilili na kadarang. Ako remember ay gali ka education on para sketches. Dito ko bela, may gal urabet kalbalu. Mabalbo subul spell ako i kageko mo ko ngi. Kanak tower sa mo ko ngi. Mamutuol maluos. Mamutuol maluos. Ay gal was story na was sure matulay, mga amle ngaring education. Ay kay kital book sa education nga mo na madakalospe. And at that time, ako lang grant and may nga bilingual program. Tiga kita betul kan melalui teacher. Tiga kita milu saya. Sabi ak marko. Kaso ko sa mga lang. Betul kan. Katokrak cute man sabi elangal karbela also. Hindi ka naman kato malulu orang masela ka po rita kikit. Ang identity kikit. May kira din. Umangal to ko maskula sabi smigaw do. Higher tiga retired teachers, especially tiga hindi ka tulit makita gid Palawan orthography. Imo ko nga pull them together Imo street telecom tamamlo sa gagid textbook in Palawan. Let's say grades K to 5th grade or 6th grade.
malito ko belaw. Malube alistal ko ra funder tir language club, tir kay kita retired teachers. Sige lagi din mo Oh, kalboring ya loro ringi. Oh, oy. Altan sab irel ngari ar bikarel ataloban tari retira di maloko emla masuk ilotura computer. Maliwa ang adawal agustar mo oy. Mamili temal. Siya lolo siya Palawan lexican. Oy. Sige ul mga malurior. Sige lo 30,000 olwil. Mannom saula then speaker at the time house Allen Sir. Ngayon kita mal he supported those two maas. Tingin utal 30,000 in May. Nagi funder tir. Yakot maklis ay kita. Malung. Palawan lexican. Siyempre, maldir ka ba ito? Kaulang sa salto ko. Ginawa yan, sequel mo rin. Ginal mo rin part 2. Why say? Tukor belaw, mabalukol tukor belaw. Why say? Yeah, Meli Augusta, may they rest in peace. Kung mga mamlaw yun, tadi mo ko, di check awards, ano nga laka di input ramsil. Marami. Ikan hindi ka floppy floppy disk, why say? Kaya nga kamal remember natin ko daw suba ay print. Hindi ka mabuta mag-print rin siya. Why say? Oy, ako ramalat kay kaluriol mo matat. Ing to kadablo oil sel to kal event te pia. May kal to ko nakapalmen to mga rat. Tiblo oil diwa se tourism. Obe solo se tourism amrarnya tiay kita ko to clone. Ela tourism, culture. Yes. Mal clothing. So mong karami the same dim lamo sa ela tourist di mo rangi dil balul Dios isi. Oy. To ko rakal ma to ko lo malu sa umitak mo maloy ka. Ay kay kita makmal hopel mo. Also mo rin ako ako ka to tingel program kadal ako mo ay kidal kay kita youth cultural week. Ay nga kamal support our youth waseng at to ko raw hotel clock to talel. Leng are you tidak kan sorry matika purpose mo material wase ngakangarak mo to ring ngarang ko ra di ka mal di ka wil no lis akatiang school bol mo do budget tawdir why say kita di ka minal moklol tito no spe outdoor magim na ko ra ya ko lis akal kita si umudo mga riyam lawdo de makara kila ko mama sa trigel kura ang entrepreneur spirit at tin mga nakil. Tin mo ko na atrabli na atasyo ba? Why say? Mamilti ulo magit makara mangdim lo ngwal ko ra. Tinegwo pair with it mo ko ra. Giril madigal waseng ra ka. Ako ra molot kiya entrepreneurial arabay rabli ma mamlar niya plila armela tamakal use. Mangilak la ispak sa plila kalila use. Esel time sa pil ngarael kuk kalsal. Mang maral ko ra, lekal yusa, maral me klon am tingel masika otrulel mo ra siabal. Ay kal mlet elam lora ni ko hotel, sa intercontinental, ay kal skinner niya mo ra siabal. Yang ako am lera ro kan karuba ka ay kang di blo di nga 5 user and selling in shares. Ding al time of course ang illegal. Ding mal dir ko sa beta kita other bela ko ko mesa pet tingel o mga reket. Da så jeg ikke entrepreneurial kada mabsub mar makikrel ata mabsub budget. Ada. Yung rasap ekal kuku. Elang sira. Tiya mal di na kamalungin na kamla. Kamla ko ngi. Last week on Monday, yang kamal ko mas minatret the week before. Mbek kalsil din nga ni ada say. Kumam arang tiya ako tira arang from Itabori to udo mga udo der bela ko klo albul manata malus pe class balls matamarule sorry lol trale ko am museum well ti ka class balls ay gam gire ko bit talbay to mga raklo level me kale entrepreneur sa rail kasi sum ilmilal mo sa class ma ultra tolo ma ngil yes ilo mo dason ilo mo ndringi why say? No man, sumindi ka regular. Sabi ka makatingin mga nakil yung maral. Elang maral, elakal inflation. Tiya balul at rogil tiyak dil belaw. Elak ko raw nila rawad mo ranyo sulwase alu akwa mo talgibal ilguktarap. Minggo mo yung public hearing na kanuk mo sa ala suwer ma. Tuk mo wala nga.
O matengki kuk merio ya aral ma. Nakadal apel sa klol lo na mamul kan maklol ba pa. Why say la marang katukora. Next week. Maral mo gira tal kora osika encourager adal musika akuk pol sa beete do o toru labli tal kora a simple edo off the grid al uben ngara mala kada sal di tui raikal. Endi adra gal babalawan seleme tel order el anga di udo de. Kadi ito na to labli meng udo da spenda alu mo Mal marang. Bay da ngara mo hontol ada kasal. Spenda udo da. Plus yang akmal mes akmal Kasi hindi manal mo. Hal baby la akmal budget. Hindi sel ko kal ngaring ya akay sa brong rapli tal yung target amos me alu beng mat katukuk mo mariri. So hindi kamal gila ngaring sel ko talgi mal. At makilo me era. Dik manal ako kubang kemer tegi tal wasa financial literacy. Omusubelaw daw, tumauspeelaw daw, aungilu daw, budgeting, kad makara mga reyo, mala cash flow, kad makara tongoy, ma-saving, makara da save, ay ka, aungil, suwabalal. Jadi dia kalau aungil, kada mo ko, undas, tayo mga timisasa, marali, taka daw speaking. Why say? Wad mo tingin, singa, mal daw speak, mga aswa. Nakatial ko ramalat kalwa, sayang mal, lobe esra ka makakunda, so say, elak maumudalay ka rahul klalo nga raplay, ilguktiya ko speak. Yang mal mo mastrirar at lo spe. Kada di mo masangan mo masam ko rati ilutarat kulak po. Ding marali kay kita lel so mo tok mastrirar at tala ako save out daw dumatak lo spe. Yata. Bolo maar tiak long sangrab lit. Lang akmaral lang akamal at tigil save aklalo. Kirel mo trauma ubeng donation. Lang lalso ko man di maudalak yak mo lakti mo lo beso se kaskalakan o man albak mga ako bes. Esel ko po kung at moklek po, adi, wala at yam lagi na kalbain mo, moriket. Makmal dir ka, I hope yung masab ekal ko housekeeping, elasin mga brigel, selbol springtime mo ra March. Yung nga rin sila to spring cleaning. Sa ikidiar, ada maral, at maralo rin at yalungil silse, malmungilaran tirang yalaya, matukuk tuwa ba ta, mo smiga nga lapak sa May, mo clean up lirir, spring cleaning. Ito na ito malubet otraw. Ay ganti ako daw spell club. Matya direkal tiyaw reor man direkal kinatal. Kato ko ra encourage ko ko bang ketal el seals. Kita ko tuloy ako ko ra. Amo seguir el mode dirgam lo ko ra nga ba. Di mo udrak klalo di ka amo oy te di way sel ang lutang na mo. Al pepe lang at utal plastic el klalo plastic el buong mamlamo ko kori kita dirka. Why say? Ay kaya kita mal tiyak og tutalele. Emerald to ko yak pay mal akmal hopel wase moriya sa el batokol entrepreneurship trainings, programs al mar bekel at. La culture mal important dik mal losika al ulel wasel moriya ko funding and provider mi kanal at tirgal soril mangititu. Small businesses, all business economy git. Soril marulakal, makrang alang in fact nga rin patokol nga rakapalment at wala pa ko tingin waseta dire kalmal sa Mariar marula small business. Et yakala al to kay kay magmalungil ngitil other bela marula business ra. Al sela balurir. Tulungin na mabtok. Nga kamalim na way back mas. Mal di kasi di wala di imon source of income. Mal di kal sabel. Kamang magitate makara. May time ko na matanya sa one time mga social ma. Ako lang magita di ka. Ang kaltera nga Dimitros strong si. Ya ka ko magita di ka ma. Ya anesta ko amlo maru. Ya ka maka ko full time na wala nga makatingin may makara. Ya. Wala lang. Yakala lom to kay kang. No, please huwag timolat ka mo. Oy. Yakamusta ba na atan sol no show bayar tim. Oy, malubang mases. Yakamusta ba atan mases ang rulaw reyor. Nga ka malumaral masay kal rakteter bela. At kal result trasay. Say ka manglamo ko la. Say ka manglamo ko la mal. Lagi kita mal nga ba cancer.
Yung obesity rigid. Oo, oy, masukal, mawikigit. Ay kaya igel do tong NCTs. Ay ka nga result trasay ka. Ako ko mga katolik, asay bang lima ka. Ang ganda na ka, clock klingit. Aba. Tiyan mo tingin madiya ka, lungopit di mo, o wala di mo magiging kagil na mo atyak mo. May say, ang gora antir nga karap ko lang rin mo yun. Nga kamapi ikaw mo clean ra iglesia, katolik mo clean ang lentom tiya ko ka aurera malgok ko ra haol sang reng mo clean ra iglesia. Ay ka ungil swab wala. Ungil swab wala, hindi kalgira dal di mo think sa pekal time. Ngal, trabaho ang story tikal adra sa Ramadan adra Bangladesh. Oh, oy. 40 days. Aling hindi tala mo talsil, hindi ka ni maral. Yeah. Hindi ikalir, hindi ka ni aklulaat. Taman na mos, mag 40 days. Yeah. Meron tamaran si siya abating hindi bila ka tatalir. Oh, oy. Ang say na elata kita tel ka tingel waset. Oriol, malda ka mesa adal ka mo. Tabatingin umang kumara o sige kasi kumara sa kanya. Why say? Ako mes el alakuklal open, mabol batokol Bangladesh ame. Hindi ka lamakngitan, contractor sa ospera at talaga ng songs. Hindi tiyagita o sangi kalmal pagikil wase. Tinakadiwaya iror kita talaga ko ram atalkel kung mga batokol tiral. Ako ngariyan blame mo ilbelaw. Ngariyan tarakasan na kalpi ilat tilat. Makura tiyo mes sumar matatal wase. Hindi kmeto nget tasubat tiginget. Integrate taldi mo atat kalbulu. Kada mo kibet tiyak la selguk tito koram kaya ko gital mlamo tit letamaral mases. Sayid mo ko. Tigal baby no yan mas. Tamdu smile, tamdu mrula. Ang raklat albakle. Mo bisa dio kanya manubdula dulule. At tilo ba ro ko Edi ko konge ko di smile ko nge urior. Hindi malam. Yeah. Oo. Sige, tamaran. Ngar nga tarang alaka man plitas rat ko helbelaw. MCC al malama. Ngalikala antir nga makas olek. Tinaka dekal makatek at integrate me. Tamna take over tel mom and pop store. Nga say gitsel malda. Makaboy Kaltara adara o story na klase. Abalo na video. Na take over maniwana trade. Oh wow. Bubuy. Magali milaka abiyado ultra mi ori. Yeah. Mela to take over hay care atata koram ge koktril kay mo kay se ere kay makmak. Kada mal nga lang lungu epia lang mal kakal swata takora. Ako timo uwe mata. Oo ak malumral waset ko raw rak lang tangat merikita mo. Malkira dolol taw. Oo. Igire del tutisel to ko ra bibilya. Ngire man mo kasi ba yan. Amadalay sige may mos kolya kale mo say. Malmarang. I hope Mukura inawe ng tantali ko na mas alala ko. To koy mo to na mas sa social mamakli ma. Yang ano mo kita melo di lo makit yung mga umulit mga nakil Oo. Ulto ba gel frozen yung kalwas mga Oo. Sabi na kaman. Nakadira kalman la mo start lo sigat elle kal mosers hindi nga kamal suwa kay gel kukurat ko rataw. Suwa ka aquaculture. Makmal ko na malas malwasaltan sa ekal guk mo. Rulia kay kanel aquaculture nga kanang esal. Lenga ka sa ekal bay guk ti mga ngi kale ang akmutso ka onra landik pay klolo toy malso ka ngigla makara edi ka sabi ato para wala seaweed bek patingin gaya ka crepe gaya malurir malungin ra patingin flo anti accident ringi gaya ka malungin ako culture man gaya din ako mangmangin ako plan belaw yung malasip gilumi aquaculture Abela mo, el makalitel balo rakwam. Why say? Ngil mga nakil akwam masaybal. Oo. Ang kadala market talaga 160,000 ma asaybal. Maldi kayo get ay kalbalwa mo mal. It's an open market. Why say? Malmarang. Hindi kami say kaltikal ko club farms. At hindi ka or dahil malilgim mga
O ak lateral eskertilo sendi ako mirasyo kami aqua Palau Aquaculture Alliance ako to story na kami tapos all ko ring tong yelo ortil ako ra malat ke pial ano yung kasal mo ko na confident enough ko naman. Oo, ako sa Isabella oil sometimes at mal sorry rulat to oil man mo kaltmok ru eral bol. I see. No, ay mendira ko lungil to koy. Aktiho palwaseng tatyakal to para atrang ko albulun mel man are atal. El atyal guk to ko ra tourism ako mesaringi en goram la omu like al flight tal maral me. Makoram la mo talgi balbigi klek kume sa atra Taiwan ma. Ako kung mo tirgal bato ko dudil lo hotel. Adik merder adaril ke hotel tir ngaringa tir ngaringa. At tour guide til ngaringa rumakala tir. Makmal ko makita ro ko arboy gerbelaw mangal gerbelaw tira. Uspe aurora tourism. Mga I hope yang kale minister ngiray makukra atra PBA ako ra mes asel waseng makara at improve. Take it COVID nost oigam. Ngirel mewal ko blessing to us. Oo. May other little open up. Adam lang utial magite. Klalo ringi o marred ringi. Ngirel kita marred ringi o klalo ringi. Mal marang diway ay kal utama. Ay ka atame tamang ngirel kita marred le manage. Pero so ending maral nga kamlo lang ngayon na last Wednesday. Yeah, before that. Marak clodo del mo kal south. Oh. They were sold out. Oh wow. Ding mangaringar atang no magit morte ya atang euro ka aling zero ngaklin hindi ka atang kalawlo na ngayon malungin tingaringar ready ay praise the Lord nga kamal swakse oy tingaringar ready arbekla bilyo di siya da hotel ngin yakas siga item room tigal solda dikira oy hindi na kalungil ngungil ikanamil mo ray kaltaplol balo oy. Linggo di ma tukol as. May say. Aktire kalmal matingel wase ay kal tukor watak sa mga nga armor traw to swira at matabaring tira. Patchet makarang digire dalmal mo ulot kisel wase the choice is yours. Tiang at choice ra atal wase ngrapok parar ngrako ngaringi. Ang nga kumungul 2 times, 3 times. Wang raklungel akalekal ko ngaringi. Maral ay kay kita bees la al mesois ako ra well force kita el mal mo responsible el other bella make a right choices hindi ka kita ako tel mo tel social services social inequality social ngara agita all dira ka mesengi hindi ka mal aprago sa maral may hindi adal moit mga agita bis amza Tirgel mo so. Lakan man sila makasal other pero gidan malakaw ko. Mal marang. Ngaya baby man sa baby ta ko. Mal dia ka sa bari ramin sa tino. Mal gidan miligorti. Mal marang. Ma tira ka lo mesatil ay gide wase takal gide dal mangoy takal mal uba ko toy sura. Tirgel ko ngaring itir. Al baby la hume se para mo makitaru kar baby gukmal bato karti para titin matarakakla. Yar baby lakmal abu guktia kangararti. Mangbaral tiagi dan mo koril social inequality inequity. Puto ka na mo kultuk angin. Mana mo kultuk el all time el labol mera ka copy de. Mukad koram kya ko gid el struggle el recover economy gid enya mana mo kultuk la. Wase tirgal mal mata albasarir aku ka tiakal sal mata albasarir. Mamaral kira aygal mo lokal sa amatas. Oo, mama, hindi ka napto ka. Soil Mertel Siri, Tel Cosmo, Corol, ling medalo ko nga nilo ko mga nakil, mga nang yakura exciting. And hindi ka talong tablay, ling man... Maring laara la tawin tablay. Man na mapto ka, other bela, o si ka, play. Wais, tiri lo makal lang maring laala, lo, man lang arahon to lo makal lang mip, man maring laara la, alo. Marang ay ka struggles challenges kita other way around di sayaw ul makadamalmol malmal di masaw ang ani tigal bibira nga kamera kamera sa tra recruiting gumbalin nel lako tigal ngal tra asay ara tiro nga ki kamera oy tamasukat 23 dala hour or something the caregiver
Ngaral recruiting. Ngora tara kung bali nga kung ako sa Tennessee na galtangan. Oo. Para close order offering mo tigal nga. Although tala order ra close to ay gal meat plants. Or something like ani ako mo na yeah. Oo. Itya magkuludo din. Mortical man magkakaroon inexperienced eh. Oo. Ang why say altang kloludo dan diesel gukti akal lotang liara pebil. Awas say ikal nga para taman tira kal nga problems. Abang and dia katal balul dia kalaka. A problem say yan tang kloludo dan din klo expense. why say. Ya nga para taman kal sabi emel tomalya la Yung mga ko makita ko tigal atara yun sila kataman bare el nail or atara ngot. Hindi mal patok ko nga kita mi kaya their prime tangatel masubat ako muklis ilawalo namlan mi duma mege. Why say instead of finding their Palawan dream and sorry American dream. Makabol full belaw tedestero emal morsay tedira kadestero morsay. Why say kung tabay mo school or maral tadarstar ngal ngartiang full belaw maselabol oroy dal metok mal sorry dir ka yung maral maring la influence ra western world hindi kada nga ka mga one news ra baby ra ikay gidal palura american dire mal patto ka problems our racism mga race ma inequality ra reor ma tamlo ko gidal siya kada tingin na tier 2, tier 3 nga human trafficking. May mal problem memory. Why say tir man dira kal mal bato ka problems tin dia ka ay gay time ay gay gidal challenges sa bulul atan maliwek. Dia ka mang kotoratim le kate per el alsil sa kamsulang ya pia ay mal man nga suli war bekla ngari nga ko para so amal mo ro era the close. Wala ki hindi ako hindi ako malgero di tegid trigal tewaliri mga ko nabigit manggel nga kan minuto na train may gal ko na bekal sales kamal ko ra mal asolo sa kamal di makasay adar belaw mal marang malgero mal ka matang niya next minute ra kawe malgero ko ra di ka ko re karikil watch out for each other marang kamasan di wow, tigal ko timil ka sakle. Yung for ka maldi, yung for nga. Menigay kita to kal mormor tra. Emla to para before why tigal na skogi ko krami. Emla to para before maul makadaman mo dit talaw mo. Leng it can happen again. Katiga karel balue aroy damang mal gida mo kariki krabe kal time. Mal mara. Mal ko dia sigat mal gida ka uklat ka. Mal gida mo kariki krabe kal sils. Mal diol troko ko kita ruba krabe kalsils. Maral tokoy. Maral di sa akla. Hindi ako man masawle piya. Makura malat karti lang yun. Hindi ako may dik iwi small verse. Ito close. Tiyang ako kura klangal tangatan mar atal bela lo panggetan. El alsil. Tiya dapat tiga ringi ra Psalm 2. Tiyang awase Psalm 2 chapter 2 verse 1. Awase why do the nations rage? And the people plot a vain thing. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Tiang adia maklat kalwase ang dia kadil belaw rokul balu ang aringa unti karingir el time ang aringa kuksoril ko ra maliba makit marul marang aringa marret el kukora ang maging litman morpa pe ko ra abo tu soril ko ra se kan katatoman la iglesia katatoman la marang mang kora adia maklat karigid alwase ngel ngiak kiera ya ngadal ngia Dios el rokul toy al-akmal mo to bata arin le mararingin Dios sa orre katingin rukul imal magimal mere nga suliw para atar belaw para alsel may krelo bang kamamre alsil sa to taut to ko raw doing business in Palau. Thank you, Pia. Thank you, Koramal masum makuk next time. Happy Youth Day. Marar makikadal atar belaw. Akmaloreng raungil cultural week maungil activities are youth ergit. Thank you. Sulang.